Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa Zeme ko na pumwangai dele. Mizoram State Animal Husbandry na Veterinary Department and tagmai kapai ke zingkai skui mage saz Africa Swine Fevers Africa magu ka bagrarit na Mizoram State ke ka bapui chang kai ming area ze pe ke ming lung ka zin ke ting kum chang na zang kai ken mars ke gena chak chu ze na mai kapai ke area za chai chang dilei ze ka chule Swine Director Livestock Health Department Dr. Langming thanga na saza apo hararit Africa Swine Fevers Africa magu ka bagrarit na haram hai na ze mres kuria ze lagai ni zai Mizoram State ke district cricket ria zede to ni delay jaga chewlei zai Africa Swine Fevers ka bagrarit kana ka bakpui changkai ming si chai di be rangkang wang ra ba chakai da zai kro ha ke changkai ke che lak hadai skui ma wang ra ko delay za sale Swine Director Livestock Health Department Dr. Langming Thangana Sajan takmai kapai ke zingkai skui mai ge Mizoram ge ka baghai ke chimro chai di le ke chele zai apo ka bagrarit Africa Swine Fevers Myanmar Bangladesh Meghalaya ge ka baglui ze pungru meta ga na numale ze ke chele Assam State Disaster Management Authority na kapai ke zingkai skui takmai ge saz Assam lung ge district cross rogre a North East State ke na mai ka ke tingrui hang za bambe de ge hadui ramana kala kiremet Sianize minolak no za changring te senma panui kim biani de lei jak chewlei Some State Disaster Management Authority na saze tingrui chi hang za bambe de ge mina chang srok sa hai no sima government gu relief camp bam ka cham be riak squeeze ket ke la lei jak chewlei I met district crossroad haduina naini meza Barpita, Biswanath, Boygaigon, Chirang, Dimazi, Dibutgarh, Golaghat, Zohat, Kamruk, Lakhimpur, Majuli, Morigon, Nagon, Sivasa Nagar, Sonitpur, Tinsukia. Assam State Disaster Management Authority na saze Lakhimpur district ke minolak ketche chamingye za hai nozering yus no me kira me haduina tensioni delay zai Lakhimpur district ne worst affected district haduina milang lei chewlei zai Majuli district ne mina changring yus no za hai nozering yus strong medu aduina nine chani delay je chewlei Manipur Chief Minister N Biren Singh na sa North East State na kalwian to chu di chu zabambe anuigu Noble Prime Minister Narendra Modi gu vision kangane lei je chewlei Manipur Chief Minister Sri N Biren Singh na danai ka pai ke zing kai squin tak mai ge Minister of State Railway Coal Nai Mine Government of India Sri Rosabet Patil Danvi nai virtually online ne Ziribam nai Silchar passenger good train service le pekai lo je pipai ju chu gai dele Chief Minister Sri N Biren Singh na saza na mai kumting kumchang na jai kai ket dui ke lunga Ziribam nai kongsang railway foi du train passenger pangrui rang te gai gulei ja sale Union Minister of Health and Family Welfare Mansukh Mandaviya danai ka pai ke jing kai squin tak mai ge India magu COVID-19 rehe ralang bete za Covaxin Bharat Biotech company ne tele pe Gujarat Ankleshwar Bora district ke kchibe plan aket le perai ge dle Union Minister of Health and Family Welfare Mansukh Mandaviya na saz India ka dege COVID-19 hararit global unge ira teula lei zai ai pose COVID vaccine rehe ka pegena lei ke chele zai COVID rehe ze hai menata ge pe mi se ze zora teula lei zai COVID production tele pe bone facilities Bharat Biotech ne apo ge renzela lei je ke chele Zai Union Health Minister Mansukh Mandaviya na pugu tweets ke tweet guys COVID rehe kapelam ge rangai anuina apo rehe kapegene COVID-19 rarit gingam gulei je pugu tweets ke tweet guys dele Delhi Disaster Management Authority ne jinai ka pai ke je himre mage National Capital ge lusi ki ramalet perai rahang guideline hindi ke chibe pepet kai dele Delhi Disaster Management Authority na saza minna haket ke minna ringeria a school lusi ki let pege wang daudi dele sale zai school zai lo sikira medu emergency kanang sang belu hange quarantine room hang tele lo ze sale anuine chile tetti be chai ka ke Delhi Education Minister na Deputy Chief Minister Manish Sodana pechi guys school college na coaching institution na physically mi pungim sim na te rahang le regulate za sale kanai mi pui mi pe gu consent pheugai be lo si na mang du ne lo sikilet kulei za chele
Union Health Ministry gu report sai suize India ke COVID-19 rarit zinai positive test pen me mino chang hadai ka noz ha squeeze du positive test pedle COVID kan rovagina idai di me recovery zinai to mino chang himro me dai za ha snoz reak stroke chuma idai di le ka chele zaina ka to ze India longe COVID kan rovagina idai di me plan to ze kro ku chum za la kro squeeze chang kai chuma idai di le je ka chele Union Health and Family Welfare na National Vaccination Drive gu report sai suize COVID reho kabloi lumeteuze kro reak stroke cha kuchumza lakh dai ka chumdu kablu de lei je ka chele Manipur State Health Department gu report sai suize zinai ka pai ke ze himroi ma ge Manipur COVID case ka chibe test pen me mino hai no jang kai ka chumdu positive test pete lei zai mino hang no chai di lei je ka chele zai COVID kan rovegine zinai idai di me recovery stu ze mino hai no ze reak stroke te sen ma idai di lei ka chele na ka tu ze Manipur ga recoveries COVID rarik ne idai di me plan tu ze lak ke cha chang te set hai ma dai ze himroi ma idai di lei ze State Health Department na sale dai na lang be tu ze Manipur ka de na ka tu za COVID-19 rarit ne draws bam active case ne changchum za hadai rin de le za State Health Department na sale Nagaland State Health na Family Welfare na sa za zinai ka pai ke ze himre ma ge Nagaland State ke COVID case ka chibe test pe me mino himre ket me du positive test pe le ka chevle Dimapur gane kreming moko chung gane kre Kohima gane madai fake na kano COVID kan rovingina idai di mezinai te recoveries ne mina reaction na idai di lei kchele na ka te za Nagaland ge recoveries COVID rarik ne idai di me plan te za changkai sna za hai sna za himru mingewa idai di lei za State Health Department na sale pakanabe te za ke dei pere ye kan thoben sa sporting news mara sam news ne Zeme ko na pungwangai de lei Namai ting thaza bambe Tokyo Paralympics mi pum tak chamgu Olympic ting kumchang na jangkai ke avani lekar ne jinai pai ke zimroi mage Tokyo Paralympics ke India hangre lang beto za gold medal mi pui mi 10 meter air rifle ga lugai de lei Avani lekar ne India mugu mi pui mi roge mi pum tak chamgu Paralympics gu history ge ralang beto za gold medal lugari de lei ja ka chewlei Sumit until Haryana pena pakana bega gold medal India mahang Tokyo Paralympics mi pum tak chamagu Olympics tingkum chang na jang kai javelin throw hengi hialit pe F64 categories ke lugai de lei Sumit until the Haryana sone patkane lei pana tingkum chang na ja cramming yoge motorbike accident gir bike ne pakne pe pi kelam pe hazam di lei jaga chewlei ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de lei pi guys and kingani mele indu to de lei